ka kunhun ki seng bhalang ka Them Riboy District ki bakun thop ya ka United Nyotrap Movement UHM ka Confederation of Riboy People CORP bat ka Meghalaya People Social Organization MPSO ki latur sendet shaka khardop krong khajana jong ka National Highway Authority of India ban khang shipor ya ka jing krong khajana naki kalipaj ba ki bayaj bayeng lingba ka ni ka khardop bat hakate ka jinglet ki te ki seng lami ru ka jingkulmar hakate ka khardop ya ka ni ka jinglet ban tur shakate ka jaka krong khajana ka NHAI layalam lang da uba Rainbow Ronnie Jirwa ubalong chairman ka UHM uba Marcos Makri uskretri ka CORP ka kong Meralna Rendong kanong yalam ke MPSO lembat kiwei hakabala sakhiru ya ke jing kershan lang da uba George Tangsang ubalong uskretri snong ka arpomer pahamaulen laban kedo ba ni ke jinglet tur jong ki seng bhalang syakani ke jaka ban khangru ya ke jinglum khajna ka dei ka wat ka baar hakaba ka jingdawa jong ki ni ki kenhon seng bhalang kalong ban weng no ya ka kam kalong ban weng kam no mardori manager jong ka te ka khardap krong khajna ka NHAI yau bala tip kerteng kum ugagar Rahman kat kum ka jingkno jong ki nongyalam seng bhalang ki liat ho baka daw bakila hab ban pen ibor kum ni ban khang shipor ya ka te ka khardap kalong halor ka nongrem ba ki bor ka NHAI kimpat weng kam yau te manager yau bala kno baula don kti hab ban le he le meng bat ban weng kam klem dawru yaki nong trei ka te ka khardap ki badai ki khasi lakan noru bau teu manager buram satya wadi ki bor penyaj nong jong ka paham maulen hadien bala yo eka khubor halor ka jingkhang ya ka te ka khardap krong khajna ka NHAI ki bor pulet harengkat ka magistor kila poi ha ka te ka jaka banyakren khnang ban yadai ki nu ki jingja basngosi Layathuru bahadian baka magistor kala kular ban phawan mi yau teu manager bat ki nong yalam seng bhalang syaka miet ban yakren halor ka ni ka jingdawa ki nong yalam seng bhalang harangkat ki riu pajba kila mi no nakate ka jaka ban ailat biang ban krong khajna hakate ka khardop jong ka NHAI oro ngi diginong bala tangim kwa ing benchat nyon be dika we ka pakon sponsor mentah ni ngiwan hang ni ngiwan ban pani ki documents na manager lala ban ai ban nang tar de la hiru ban sei tang iwe ikot iba ula ban pechisha ba wan ban business ni ho oi ni pediang unu jaj ban re ula ban wan business ni tang ba dei ban business ha kor kom go badai bat tumti ka basai wat mangir ngin le pakta wat makir kin le pakta ini apura prabreo re kaji shisha ka de ban don ahmad ke ngilatip ya kata ba umbiang na takadaw ni wan hang ni ban ya keren ro batu ngi lakwar ban ya kendu personal batu ri umla ban wan ya kendu ban bat menta ka sien ka bamta ka longsan sien bangiwan ban ya kendu batu ri umla ban wan ya kendu ka jingkeli jongai u balai ba umla ban wan kai ka pelong ni ubun petri umne hatula da umpa ban business umla ban ai dik we ngila ban pediang dik kini jaj ban ri ki bala ban pensisha ke bat ki bala ban ai ga jing sai ni pet ba batrai ni Tekunglah penikundu untasi manager dan paskul. Dia kesenjam ko jang yes tang bangin dawai ubaw mi na nang ni bat bangin lada umla bandi ngin khang sendan ni kan. Batai kendi arbar. Ya kata ngat harai da video pi sai I hadin. Kila ban sen pi hadin. Dan nomor gajah no bende tang shikang ni itu. Antara kita ke mesin iu pun. Takung bersih kita jumpa. Ngam tip hagan ko kom long kejubab kin sa ai lang ba ka video kan ni lai. Rumah anak sosial orang cikisha. Hagbidai ni kebenta nakaliang jongi hi kumginong yalam snong di yosno ya jihriura ko snong bo hau kumginong yalam snong hi haben mi ben pai ben khmi nakai kadaw la poi hani apo ka check gate ngilap ben ban ba kidon kini ki seng MPSO dekat baki wi ki seng kidon ben check habidai ko kisla amai ding ke tuget halo kata kebenta ka ba pi ong ba sadon kata ka jingle bian hawai dei ka thungkam thungjam oi nakaliang jongi ka snong ni da peremjul ya kan ya ka yau u manager pushe la ni nyu ben ngi no lam snong bandanu ka lai phoi terjan miet khar beje ke energi ka ba ai mensha ka la kot re du mental de sautrek kan ko yang ni maso ban ai boram ni kiseng ni bala wan ban khbi ban pet hawai dei kan ya kam hawai dei ka jingle thumur jong ni ka company mentah
betul dah pihak. Đây kata ngilap thọ ke jing thọ bonwan nya kendua bodor baron sisen umwan ngilap ha biasa ke jing thọ arsen umwan ngilap penbai baka hima karaj dari hadu mentahi sim kano karai de kalong kasa haji lengo dari menta kasih ka pausahi ban kaliang jong kini kisang balang kiwan ban wat ya kot kasla de ngilalap hisai ba kot kasla kambiak kaliang kasnong ngikwa ba kanono kam ka bahan berundun ni pos nongi de banyak baik renti kat kum karti sensar jo kasih Katun ke jingman dungi naga yang keseng juga United New Trap Movement ni wan be sini naga central body niyo ke jing ujor ba dani we ilong kemi ba isha be akam awli manager khar ni hadin bagi ni ki member dungi na arpo mer gila idon lang ni bro gila ya khangi kini ke toll gate gila ya play e ber ni ya ikini ke lenti bro te hadin bang kwa ban kendu yo manager and manager sim lakwa ban kendu ingi di nak daw umla mentip ande nak kapor ngapai ni manager kat bakwa ben kendu gile bi ben pet namar nak liang jing ni MPS uru gila bu jing thwa for district council how DC how SP labu ande manager cim lak kendu hadu mentaro kemud kadon ke support lendet jong ni manager mentip beli umkwa ben kendu ingi bak jing le don bor jong ni kalau long coba palat namar ngapai don chu ka jing buram yi kini ki bru shnong yorong ba shnong yi chna shnong ni ro don chu ta ka jing bun buram tikum mi taw jai bru ngim ko ada lele ban bu ang ni kum taw manager do wei khula jai unwan ben le ba he hakan ki shnong ni nam la ben diang yi uda lele ro den ka liang juga seng jong ni ko ai ba yo umar dor beri ben be hi men ta ka singi di ben bu shu yung ni manager te tang tahi se ki sa jikran i bru jo ka shnong be kham tip ha Ini
Buat betul betul baik tu tadi. Jadi nak pun ada one point four saja. Contoh ada Dasar kalau ngomongin, maka dia pasti dong. Baik. ada yang Ini tentang jangan tentang baik. Baik. Nak kau ngawan kan ngomongin nak kalian senang. Baik. Nak kalian senang ni tentang begitu. Jadi dia hak pati. Wah, ni dia hak senang namar balik ni hak basis ni nak kau salah. Dan in case something will be happen, we have to take responsibility. Saya nak up dia taruh mungkin itu ni sekarang ni wan hangnya bang ni keren mo. Kenapa kalau ini bang kuah itu? Lalu tu kita mengkam wan hangnya, dia ni mengkam, ni mengkam. Jadi kalau pak menjual balik hangnya, dia menjual kita jadi kita lakukan kapor, mereka dia kenal yang mana, handuk kapor jenis dan mana. Kadang kalau pak penyang ni kali menjual. Nak kita siapa lah ni nak kalian senang batang ni wat tujuan hang ni ngap penyak tayu ngap bek tayu kalau kita dia kalau kita ba ngap ba bayuk ar bay kruk ngap idinnya yo jarang dia tapi mudon sia wan pot RPC ne kadang-kadang sekian kemudian tang bang ngap nak kalian senang ngap idinnya don ciu nu lada usiam jong kalian film jong asam bro ban pensuk lada udon kubuni ujung sini apa sini ingin jong Rasa nak kalian beri mo. Labu komplain JDC. SPU ngada bu. Sekali kena mata. Sekali council ru labor ngada. Rehadu mentaru kampoi sini. masih hawan ni no. Ban remove na kan. Aku pingin labu apa tanah jong biru maka ayo. Ketua kopi ban ban remove no ni manager lada kuat jadi sok fanhang ni apa cakap. Dia kata orang sini Mereka turun hadu mentah ya. Lai benai apa lai benai kan. Tapi kalau sementara kalau mereka gawe Kwari berbeza. ru la arsi na isin sim nakabriu. Nah, kalian kasih nggak aja tuh sama manajer berikut menyekan. Banyak kendu. Umkuan Awan kendu. berkuasi udah kabar sore. Het laisian. Ingin deh Ang kani kalau kami ni kalau respect ya sentiments yang lokal yung lokal lah. Apabila ada ubriu mana bar respect ya sentiments ke jami. Balik minum kami minum kami. Tahi kasi di bawah di ban mi orang ni. Bangsa suyu pa ban hidup. Kami mereka kopi ngilabu. Gila ong bagi latiman ban remove. tang mementahu beriu kami di ram man kasi kenet hi kamalong ne ada kalau mereka kadi berdirect dapat berdirect sa company kalau mereka direct ya company gini pada ba please remove this person that's the only request from our side Pak Syafri.